جارتي بعتالي سليج. بصوا استنى هصوره لكم. انا قلت لكم قبل كده هي دي مظبطاني اكل يمني واكل سعودي. انا بسال فريده دي الاكله دي يمنيه ولا سعودي؟ قالت لي سعودي. اسمه سليج، طعمه يجنن. هوريكم شكله. بصوا هو قوامه وشكله عامل زي الكشك المصري بتاعنا. عارفين الكشك اللي احنا بنعمله؟ بس احنا بنحمر بصل ونحط على وشه بصل. ده نفس الطعم، معمول من المرقه واللبن والرز، بس مش محطوط عليه بصل. استنوا اصوره لكم. بصوا شكله عامل ازاي. بذمتكم مش شبه الكشك المصري بتاعنا، بس عايز بس يتحط عليه رشه بصل محمر. بس هو نفس الفكره، وحاطه فيه فراخ. هاكل بقى، بس هو بصراحه يجنن. حاطين جواه الفراخ، يعني مسقطين جواه نص الفرخه كامل ومتحمر. حبيبتي وجارتي وصاحبتي اللي مسيطاني ومأكلاني احلى اكل يمني وسعودي. تسلم ايدك. لو حد يا جماعه جرب السليك ده ورايه زي رايي ان طعمه عامل شويه زي الكشك المصري عليه دي. بيتحط عليه ده. عامله زي معرفش، بس هي زي السلطه كده. وبرده بعتلنا ست مش سايبه حاجه مش بعتها لي. بصوا هروح اكل بقى. اللي جربه قبل كده يبقى يقول لي.